Hello Sobite, welcome back to a new video. Tuni hin kumjakat masanga miho mel putto tulai miho lim kilodan. Namu zile so pi ahi kadem tia lungdong ta nanagela nanangai to ka GM. Ille naw leisit chunga hin Mihem asang aza la hin. Mel put ki bang ahi lo le lim le mel ki lo ta ta ito ka ova imu ka aziting le mitampi lungdon na idim diw ta asan omin. Hibang chun science in song hitabong lim le mel put ke lo ho dan jong hi thu ta in ana khol gil jingun hi a hi le tu ni hin Vannoi mimin thang ho to masang khang lui la ya akilo pi ho thu dan anangai kho mutin chiban jomen Bollywood actor ho le akilo pi ho lim ke Lahkhom le e ho Eimi te le ikilo pi ho lim ke Lahkhom ho song anai ve kho muti tun amasan Vannoi celebrities min thang ho le kum zakhat khang lui langa akilo pi ho thu ho anangai kho masaw hite akhat na jayz le 1930 a harlem mi pa hichili mahin mi ho sata le mi bol theita vetto theita le za umta ROC record label nei pa Kenny Wesin phana kol chin le the time traveler hitin thulam leng ana so sa e hichi thulam leng hin internet alo dim zengin aze pen ta chu aina akivet taponga hichite ni hi alim le mel hun ekiloji e pe ni ama ni hi amai so hun se ekilo hi pon kelet sa ta le kitupi sa ta a aum sundan a hi lo le akipo sundan chong akilo le zengin hi a hin jaizanin hichi thulam leng chung chang thu hin hab beding la se ding ima ana nei pon hi kum izan ham khat athem themin thulam leng an holin azinun achanu blue avok dia thulam lengen an holin ahin hijipen ta awang hi nuizat na theita akat amu so do be men hi a hi wangin hichi a milim umpa hi ama chung thu ima akebe elo hi ama hi Harlem New York le a komvela 1930s kanglaya ana chengi ti tailo adang akebe pon hi ichimun hi zeize nong sel namun jong ahin ichi hi pharkhana thil su khom hedem a hi lo le chi gil no akona sim thu tu sim mai ma hedem nangin itinagelem nalungel dan hin komentan anina Bruce Willis le General Douglas MacArthur Hilai lima ki mudo dong zuin Vannoi actor minthang Bruce Willis le leisit galen nina lamkai General MacArthur ki tipahi alim hun ekilo le azengen koiman ase khenji jong ahzi povin hi hizehin Bruce Willis in movies is at thozong le General MacArthur ki ti spy general galen ni na medal le pachan na sangta anamu pahin kutusim hi hin thol ki lom the ding a hi athum na Maggie Gyllenhaal le Rose Wilderland Abana actress minthang loi Maggie Gyllenhaal kiti Jack Gyllenhaal unu jong hi masanglai 1900 khanglaya numeite thenei na dinga pannasata anala Rose Wilderland kiti lamkai nu ta chun alim hun ake lo le azengan hi hichlen kitinu hi amho phatlaya numeite thanei na dinga US government koma pannasata anala na banjama za umta lamkai khat jong ahin chule ama zalhin American numeiten vote jong ahin la theu a hi hilai ama ni lim hi ivet le ucha ham nu cha ham hele akilom le azing hlonen hi ama ni ki ka hin bang kimat na ima cha ampon ahin alim hon hi akilo le azing hlonen hi len hi tha pen ki na Maggie hi hung hi a hi tadem a hi lo le phat mang cha ti chu time traveler kholjin mi edem alina Christopher Lloyd le John C. Calhoun Aban le kidang ta khanin Back to the Future kiti time travel science fiction movie actor Christopher Lloyd kiti pachu 1825 akona 1832 kuma US Vice President napo John C. Calhoun tahin alim le mel pun hundan akilo le na hi chuban zomin ama ni thusim hi miching mithi hon kholgil na anayun a hi le akiba na thunle akimat na hun tampi kidang ten akhol do ven hi a hi lo ngap le ama ni hi time traveler hita ta hun ahdem angana siala bovle Albert Einstein hichitu hi akidang le zengin izehin mi het loban no thama ga koi do thei wang chu ai thei poi
Kidang ta in Albert Einstein ko thanlai lim hi transformer lim tho siala volt to hin akilo le hunin hi ahin koi manwang ahin gyal to people amo kilo hundanin amo ngai to na hi chubana amani hi DNA ki bangchat anei hundin kin chat na len ta aumen hi apang le chikyu jong Halloween sia ngai sang offense khat lanin jong ama hi physicist min thang ta danin ana gyal jong ana umun ahin sia in hitabang thusu ho avela omlo na din ko na ana kham tan tan hi chule sia in kichi kei chu dingle se ding in alin wal jinge Einstein bo hi father of modern physics hin ama tabong hi koima ompun chuban jong le kei jong ama tabong hi ding chu ka zolo hil ding hi tin na se hi agup na Charlie Sin le John Brown Aban kit le limle mel put Kilou ta akhat ana Lahkhom kit utin chi ahin mitampin ihet su ke diu hot suit pat deus ahilo le Platon film thopa Charlie Sin le abolitionist so called ahilo le abolition na thet John Brown ahilone John Brown ki pa hi 1879 kumchun Charlie Halper kong sima so changho hudo oding atile analo samje a thina na to hi Doppelganger hi aumong nai ti ta san lo chu tu chum hitale amel thun wang hi akilol akiba dan hi ivet le kidang ta hi nangin ipiti na gelam nalunggel dan chu hin komentan asakina Rupert Green le Sir David Wilkes hititeni mel kilo dan hi ivet le ta san jong ammo le zengin hi Ichi pasal teni mai gong dan khu akilo walin Mihem het nan apha azolo kichat leu zengin hi veilang sanga pa ko koidang jong hilo Harry Potter movie a Ron Weasley a napang Rupert Green a hin zet lang sanga pa ko Scotland gama 1780s developing milim sim team Sir David Wilkes a hi ama hin gol luitil so ho asimin chule achile awale na hojang asim do zi in hi tilsim athep zi chun 1830 kumin painter of king tichu milim sim thim leng patin anaki min vo in chule 1936 kumin jana night title jong na change kasei nom pen chu ichite ni hi akilo walin apeng kom hiding in ta san leu zeng in hi agit na Anthony Hopkins le Socrates Hichipen hi them khat aza chom zepin aje chu actor Anthony Hopkins si BC 467 a kona 399 sunga Greek meeting le dan thu sun tim Socrates sunga lim ki sim to hin alim hun akilo le zeng hlonen hi chubana Socrates hin ahin khuwa ima na suddo lo wangin scholar hodingin kang thu sima dinga philosopher sang penin tu gen he nin omen hi tu lai khang hin Socrates hi dam na lai le TikTok ho a achi na le het na za chum tampi ahin pu do a ahin ta do jing ding a hi hilai ama ni lim hi beleu chun ana athong thon le akha dan hun khu jong khu akibangin a hi ichi ho ji jong hin mi tampin kilo asa ade saru hi ako na Nicholas Gates le Civil War spy pa chule abana celebrities min thang Nicholas Gates hi 1960s kanga migun pa to hin akilo le ki nin hi aki seima sa ho bangin lima ki mu migun pa hi Civil War laya spy khat hi wanga achan chin thu ima cha he hi pui case chungchang thu a hin thulam leng tampi zo omin somi hiding in jongin cha na len ta aw me ni chu zo si wang chu aki he zo zai ta pui I hin hi chim him te ni hi a mel thun akibang chani chule ama ni hi ati thelo ti san chop vampire so hiding in jongin cha na no men hi asomna Justin Timberlake le Man in Mock Suit Justin Timberlake to 1870s kang laya mi pa hi a mel put hun le alim su hun akilo dan hi alam dang le zeng hi chubana hilai milui pa hi kidang ten amin jing song aki hepon hi alim hun kilo dan hi a DNA hun ki sansong ki khole ki bang mai the hi ichimi pa hi Liverpool mona minor na tong ho hidingin ta san omin aban le hichilim hi
police son abol khil su khil anei zia amat wa lim ala anaw hi ipi le chipa hin thil phalo abola chon sit abol hi aphat lo lam an hele phale azing inte aji chu mehemin itu tu kya rehin alang khana justin jong hi criminal justice system a kona kumphabeb zowa bo an hoi do be hi bo ve tu chung hi chibitu ka hin simna thusim le do in ki thopi kol thang kai min thang lovum nunga debora kyang te nunga tha thaile nunga thing nei chung chunga ki pa thuna sata kain phonge anina tu hin hollywood lim tho hole akilo pi ho ane vakom ki dote athumna Aban in Bollywood lim tho hole akilo pi ho ane vakom ki dote Alina Aban kin in Bollywood lim tho hole a duplicate ho ane vakom ki dote angana tun Eimi hole akilo pi ho lim ki Lahkhom ho ane vakom te
Chule hichi video kahin sim na a Thusim translator in panpi ho zo si chunga ki pa thu kahin phonge Aban kit lang le Thusim ngai no ta ho kahin ban jom kit ding hijin lung thalovet na nga ha jingute chpale ka channel a hi ama sa pen na hi le like share subscribe na hin bol pi divin team na kan na ye